do I say Obofour Emma. Anope ye se dwumadi na se ewo nyame agya obane sunsun konkon de mo de oka army wo fie wono Ewurade emu ano ene anopa isa ene so Ewurade nhira mo amoba ashaman enra nyina no. It was very powerful. Yes, Mondays and Thursdays bia me ba cho anope akwankyera ewo woni se onipa bi a wo hwe me bia akwana kope sugar upe sugar na me pa cho bo wa fode 20 cedis fata akwankyere nechi obia empe sugar akwankyere na last week ye ya ede adanse ye bebre eba ye no obia nkope sugar onipa bi a wo hwe me bia akwana kope sugar sese ya kope sugar eno na yede ya akwankyere no ena no pay eye sugar direction upe sugar na me pa cho na wabo wafode e de ato aso na onyankopon ehira me se eye sugar akwankyere ere sugar direction. Yes, sugar akwankyere eti uhwe me anopeya kona kope sugar ni bi na Ewurade enya okese me ba cho affordable na mane ye 0545 929292 0545 929292 0545 929292 0545 929292 0545 929292 eye sugar eti onipa bi a ohwe me bia no kwana kope sugar ni bi sugar direction ana yeye enano pay eti onipa bi a ohwe me kope sugar ni bi sese ya na yemfanya akwankyere na Ewurade enyina so nyedai emo me pa cho eye sugar udi ya unya sugar ni pa bo afode uya no afra me se papa me ba cho ma ba afode na sugar ni minya me fanya dai me kire ode ya udi sugar no ebeye enano pay Ewurade sira na Ewurade anya okese ya mompaye dani onyankopɔ oyen hyenkyene nyankopɔ papa anope ya da wase ye pagya udi se odi kokwan ni monyam asida enka odi ayeyi enka odi no empagya enka odi entutum ka odi no enano pay so papa ya da wase dwumadi esensa brabedi nyine ewo Jesus Christ of Nazareth demo. Amen. Ejimi pacho enano pay onipa bi a ohwe me bia no ewo TV no so pacho kwana kope sugar ni bisesia because sugar wa kwankyere na enano pay ye be ye dai jebeye aforiba na mane ye 0545 929292 sugar de eye common onipa bi ansa ebetimi akabi. Sugar is common onipa bi ansa betimi akabi. Affordable number ne 0545 929292 and etikope sugar ne bi na yemfa mompaye unyanya sugar ne bi a ode abo afode 20 cedis ubi afre me sebapa pacho mabuma afode no eden na menye mecho de obeye na Ewurade nyankopon fa so ayedai abo me say me de yemura studio bi yes sister anope me ma akwaba eba TV show mema akwaba enua mema akwaba eba TV show enua yeja ha o seda ntipinti no yeja ha yeja sana sese ojeso mema akwaba eba no pay enipa bebre show bodi ani be shout so mame ubebodi ani baby a ofia obaye bodi pastor FM Charlotte Akole mefi Ashama Taifa ana enne obaye eti enne oni ye ba be soli nyankopon enipa bebre na show even Waba TV show no obechicha show anopai because anopai ye sugar akwankyere eti me pesa odi ewura osoli emu ye soli nyame akosi 8 o'clock udi run non-stop worship mu nkabodi na menim se osode na chi no Ewurade nyankopon ebenam wosode eso na obema adansibie aye ne made etin me pesa odi epura osode eti asim kabodi na onipa bi a ohwe bia no Ewurade shira no okay etino me pesa odi ewura wosode mu ene anopai enipa bebre na ehweye edura no pose ya because of adansia Ewurade de mani menti no obi ni mani ne busua tifie no mo hweye odi ewura worship mu me say eye sugar direction
onipa bi a wɔhwɛ me bia ɔmpɛ sugar ne bi saa nipa ne pɛ sugar na ɔma afɔdeɛ 20 cedis onya sugar ne bi mpa wode ɔmɔ na frɛ me sɛ papa mepɛ sugar na den na mede bɛyɛ enti ɛna no pɛ yi mepɛ sɛ wode awura sɔ deɛ but wonim saa nwom wɔ atwo mepɛ sɛ wode hyɛ aseɛ ma me aka makoma yɛde aseda eni kabiama every side oh ona so odi e fa me kosa yɛde aseda eni Jesus kabiama every side ona so anope una so yɛde aseda eni krabia wow every say ona so yɛde aseda eni every say oh Jesus ona so anope una so yɛde aseda eni krabia anope bia wano to be oh Jesus every say ona so oh Jesus yɛde aseda eni krabia na yɛde ma every say ona so anope wa maye ni megwasi yɛdɔfo kɛse Yesue mema wamo anope wa maye ni megwasi yɛdɔfo kɛse Yesue mema wamo anope yɛdɔfo kɛse miyiwaye yɛdɔfo kɛseɛ yamawamo anope wamaye ni megwasi yɛdɔfo kɛse Yesue memawamo anope wamame ni megwasi yɛdɔfo kɛse Yesue mema wamo anope wotu mi no odi asama so eku nimdihini oni werade anope wotu mi no odi asama so eku nimdihini oni werade anope wotu mi no wadi asama so ekone mihini one wera me mawamo Yesue me mawamo ekone mihini one werade anope me mawamo Yesue me mawamo Yesue dinabio okone behene one werade anope me mawamo Yesue me mawamo Yesue dinabio okone behene one werade anope me dawa asi meye wote nae anope esasa Jesus Jesus anope
anope esese meda awa si esese meda awa si anope esese meda awa si esese meda yes so ni nyame o awa ye wona na tunyu bibi wate anope oh Jesus tunyu bibi ana arabababosha anope yes Lord oh Jesus asase yawudi wana chuni na ohebia idea ransi Jesus anope so yawudi yes Lord asase yawudi ohebia idea ransi so yawudi oh Jesus asase yawudi my God say oh feel what you do there no pay what no pay kafuma dai kafuma dai kafuma sonya chimaka kafuma utonya chimaka dai is that right anope kafuma dai kafuma Jesus dai kafuma sonya chimaka kafuma utonya chimaka dai anope kafuma kafuma utonya chimaka daye enunti mediasida eni kwabia mao efrise anapena se mediasida eni kwabia yes so ni nyame o efrise unase anope titibemu weye nyame oh Jesus enesu weye nyame wodaso nyame nyame na wosa chata anope titibemu oh Jesus manufafa medawasi nape manufafa manufafa medawasi anape minishi manufafa medawasi da anape manufafa
Oh Jesus. Oh Jesus. Yes, Lord. And I pay Oh Jesus. Oh Jesus. Yes, lift up your voice and sing it. And I pray you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus. Yes, Lord. And I pray you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. And I pray you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. And I pray you are Yahweh. Alpha and Omega. Omega. You are Yahweh. Oh Jesus. Alpha and Omega. And I pray you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Ufatasa wuji. Ayeyi. Ufatasa wuji. Enasi. Yes, Lord. Power up and share. And I pray with Fatasa Uji. And I see. Fatasa Uji. Power up and share. With Fatasa Uji. And I pray so okay kawa. Atafo shishasi. Yes, Lord. With Fatasa Uji. And I pray oh Jesus. Atafo and I pray with Fatasa Uji. Oh Fatasa Uji. We bless your holy name. Oh Fatasa Uji. Yemano,
forever be praised. And for Emmanuel, Emmanuel, and I'll pray Emmanuel, yeah, Emmanuel, your name be praised, forever be praised. I just want to sing, Baba, oh, Baba, oh, say, I just want to sing, oh Jesus, Baba, oh, say, I just want to sing, Baba, oh, Baba, oh, say, oh Jesus, I just want to sing, Baba, oh, say, and I pray we just want to sing, oh, Baba, oh, Baba, oh, say, we just want to sing, Baba, oh, say, and I pray we just want to sing, Baba, oh, say, we just want to sing, Baba, oh, say, Baba de Makuo, Mano Agbe, Baba de Makuo, Mano Agbe, Baba Macho Nyana Mau, Macho Nyana Yesu, Magueku, Mano Agbe, Baba Macho Nyana Mau, Macho Nyana Yesu, Magueku, Magbo. oh Jesus, ya heavy work lelawo, Odo Mahudeji, Kenya Magatoya no Kaimao, heavy work lelawo, Odo Mahudeji, Kenya Magatoya no Kaimao, Bebe Mago Mahudeji, Yatama Cafe Mau, heavy work lelawo, Odo Mahudeji, Kenya Magatoya no Kaimao, Mau Bagbe, Agbe now, Mau Bagbe, oh Jesus, Agbe now, Baba. oh Jesus, Baba dosione watala, Baba apena nusione watala, Baba dosione watala, apena dosione watala, apena dosione wonamtala, apena dosione wonamtala, apena Baba dosione wonamtala, mutialo apena dosione
ne wonam tala akpena wo mebe nusio ne wonam tala akpena nusio ne wonam tala akpena wo mawu bagbe akpena akpena wo mebe mawu bagbe lo akpena mawu bagbe akpena wo dasue o nyame na usa chada anape wo dasue o nyame na usa chada anape titi bremu o nyame enesu nyame daso nyame na wosacha anapeti tibemu nyame enesu nyame daso nyame na wosacha anapeti tibemu nyame enesu nyame daso nyame na wosacha baba titi bemu nyame enesu nyame daso nyame na wosacha mebe dia avanu selo kakemenya benane zadokola makonu nutia avanu se kakemenya benane zadokola makonu ela pena amenu fela de la signe ela pena ameta de la signe nutia avanu se kakemenya benane zadokola makonu oh Jesus ela pena amenu fela de la signe ela pena Etabola de la signe nutia avanu se akemenya benane sabekola Namisha wow Namisha and that day I go you now what when you friend typical I go you and me organize when you akbeletino the only woman here and your friend typical say before any ajisa anope erade shiram na erade nyamokese kabodi onipa bi a o hwe me bia no me ba cho mesi pre sugar tie onipa bi a o hwe me bia no me pa cho anope shosho program ya tuni di se kabodi live worship obaso anu wase amame na ewade eshiraw enano pray mediane prophet imano oche mesi onipa bia empe sugar na yamfa mompaye upe sugar na me ya kwanchere ne sesia master tia no unim say Fridays there for direction mama you need a direction in your life
wonya akwankyere bia enam nyamedi fo so a ebeboa wabrabo me ka ne kora kyerɛw. Jesus Christ oba asase so no oye akwankyere, oye directions, na directions no oye ya ne nyina ye adwuma. Anopedi ye nie kopa me ba cho bie me bag na emfimfin no bie ne so yi mame kopa u sugar anopei fufuro bi anhyem bie anopei me no de ya direction enne anopei okay o de ye no mame pa u sugar me die nie ena anopei onso kopa u sugar upe sugar na bo afode 20 cedis frame na me nkyere de odi sugar ne beye last week Friday ya kwankyere we bi wa na in fact testimony say ba ye no it was mind blowing. Ebia na ohwe me uni me da unhia me da me ba mo anwusa mpa Nyankopɔn tumi ye adwuma mama Yesu Kristo du si adan no no na abrantie bi wo honom saada na ye homeda e ka sem kyerɛw. Jesus came because of those who are sick and those who are in omo yale ne omo hia bibi enu ti na Yesu baaye na Bible say Yesu ankasa o straight na ofra brantie no na brantie ne yale achacha ana wo sa ne yale ye tie me anopei dia me pesa oye ne se me pa chow me si pe sugar na bo afode 20 cedis efa 0545 929292 odi wunya wo sugar ni bi pa odi ba afode na frɛ me na me nkyere odi wunya sugar na odi be ye 2025 esese urade bi ekwan 2025 oba bi esese wale 2025 esese udi 2025 esese osebere esesa 2025 etia na mesi ano paper sugar obia ye mene ukasa wasan de ka ya du sugar ibeda ne enuoma eya nyono ewa ya blabom ama na ye dead. I'm telling you awali awutimu ni enije ejuma awoye tese enko emma 0545 92 9292 0545 92 9292 0545 92 9292 0545 92 9292 mesi ando pe mi mekasa bebro dabi kasa nyina mekasa no ni nyina nko wie ni se Awurade mu ana ohia ai preach ya me preach ya kyerɛw ni nyina nko wie se Awurade mu ana ohia se wo yale ohia Awurade se wo pesika ohia se wo pa wale ohia Awurade mu a se wo pa jo ohia Awurade mu a ni ma to me time tie me 0545 92 92 92 0545 92 92 92 oh Jesus 0545 92 92 92 enipa baako 20 enipa baako 20 enipa baako 20 fanamba ni sesia 0545 0545 92 92 92 0545 92 92 enkofo bi wo omoche makwankyere di eti mikasa pe no mo ye omoche makwankyere di ti mikasa pe no mo ye fanamba ni sesia 0545 92 92 92 hega abona fode hega frame na menkyere ode obeye mesi minkasa bebra no 545 oh Jesus 92 92 92 we minim seradi to sanyu na mame 0545 92 92 92 fanamba ni sesia
0545 92 What are you doing? Oh Jesus. Amami anopesa me boy brapa no money is 0545 nami chai poni 92 nami papa 92 me name Serati. Oh Jesus. Oh baby kwambi. Yes Lord. Amami anopesa me boy brapa Jesus. Sami chai poni nami papa name Serati. Oh baby kwambi. Oh Jesus. Oboega mesewa bo wa fo frɛ me sesia me ba cho ma unsansi so ma metima to nwie ne tampa cho pa 0545 92 92 92 0545 92 92 92 fa number ni sesia Oboega wo na wedi wo na wo ye first person wa ye wa fo tie afode na wo bo no mama o body a support TV program no de tia me gina TV so no monti ase yie ene se Awurade bem wadanse ye na kwai be na Awurade be fa so am wadanse ye eno ne se de meka no obetie na obeye my God o de me se fa na ma no obo afode na afre me ye mampa ye ne ye hwe ni odi fo yima afode bo 20 enipa bako 50. Hello, good morning. Good morning, Papa. Mama anope wa ya odi ye no Me pacha. edi be na odi ye Obohega. Uwo sugar ni bia na afe na akope. Me pacha fe na me kwa akope. Okay, me chire odi onyo sugar na odi ba ye wate. Me pacha. Uche fa mame. Me ti sprinters. Uche sprinters. Bomadi ana besia me wasale bo school janse wate. Me pacha. How onai right? Onai right. Me pacha. Me wusa obe start ya Philippines e wo sa onai ne mo. Na Awurade se me mampa ye ma me de mi nim sa asase o se ensa ase o o se na no nyina efi na no na me na na ye me ya left e ba me fi me we si ko every na no nyina no every uwe si ko no onai ne ya wo ya because in the realms of the supernatural me hu say ya to stroke e de ama o be Awurade se me nyina sa sugar consideration na on Jesus, midim serandi. Oh baby, kwambi. Midim serandi. Yes, oh baby, kwambi. Ejuma we yesu majuma. Mame. Tie, Awurade se wa ye wate. Da open sika bi so de ayade ye eno so be ye ho adwuma de ama wache uwo me personal number okay na mebua on the 27th last Friday of this month may watch tonight and then you me kwa me yam paibo wasa wo chosku nyanse obi ade tam bi o tie me Awurade ti won yale nka da mo da wache amen because me wo ade da get say a stroke o see start time by and then 3 days. And then 3 days we start here. Wow! Awurade sawe ale ye. Gana ode be ye tonyom no ema. Abebe kwambi. Amame. Anopesa me boy brapa. Ahoti. Sami chai poni papa benim Serati. Oh Jesus. Amami Media minim Serati. Yes we. Me das me ma pacho betwa so. Me ka say me pacho Elizabeth abo for there, Alex abo for there, Anthony and I. Hello, good morning.
oh went me nyina so tie missing number ne 92 Jesus ne kopie ayefosia bi ase one ne maame omudu onansansa ana America kire mo said me ba no besimu bia monye anope I am sent by God. I am sent by God. Hello, good morning. Oh, Adam mo ne hadwiana. Me see enipa baako 50. Number ne 0545 929292 0545 929292. Hello, good morning. Good morning. Mama no pay to say. Pacho nyame adu. And your first answer what I show me. Pacho I am a show. Okay, ready shiro. What about for the enemy be Pacho? Pacho. Who sugar ni bi? Pacho. Edi ba na odeba for Pacho someone. Ha me pe full name Elizabeth someone na odeba. Eno ye wa wodin. Pacho. Me bom paye de ama wate. Pacho. Ya dress to say ohima queen. But me say to say enkrofon so frɛ queen. Sana mete me nim say queen no one na de aka wodin wo so obi na de ma wo. Hello. Hello, Pacho meeting. Uche me kasa me ho maame. Me say ma te say enkrofo e frɛ wo queen. But spiritual so you address to say queen. Me nim say one na de sa queen no eto ho so obi na de ma wo. Ah? Pacho Listen, tie. Me say enkrofo e frɛ wo queen. In the realms of the spirit, so me who say address to say queen. That is what I am seeing. Okay. Sure. Me want the house in Pacho Dabi. But who are black on impono and sister will be on your hima. You are suffering. Huh? A dear prophecy by your promise and fail. Catch them, Samebua. You are suffering. You have so many people that can help you. But as I'm telling you now, no, I am telling you, so Obi are never ready to Ababu. Even your own family people crash will be anymore. But once you send a radia or no, a radia on the Pakessia, because in the realms of the supernatural, you are a queen. She, Mammy, also dia a maybe po, Saubakaya at che, also dia near address to say on him, but who want to say there, I say, a fashionable, who are see Diami at che at Chapa. What's he say? Maybe sir, Pabwa Irada. Oh, Irade. Mama, oh, Papa, Papa, there be me, Cassandra. Pabwa Irada. Pacho, I'm back, Mikai. You call excursions at an animal school. Sister, we are sure what I shall me. Pacho, I'm a time shop. I watch you. Anna, maybe some will be out. I shall be part there. Guess how we are active, Grammy. Because prophetic, any activeness, and you me bomb pay the amount what it. Uche me. Me bomb pay the amount what it. So mukata suobia, a radim beer was so. Una one more by one cassa, you are not free. Una more by you are not free. And you know what I'm talking about. Una more by you know it. My bomb payamo, I did be a day yo. Me break if you show you should. Make sure the audition gonna be a make sure the audition. Makoma Asemo Asema Ebusu Makoma Asemo Asema Ebusu Makota Muse Sochi Afe Oh Jesus Oh Jesus Makuma Oh Jesus Asemo My God Nyamishino Obasu ame pacho na wa power tap no wahye obi soso akoye ne de wo mobile money me pacho tie me se enipa baako 50 woni sugar ni bi mpa wo de bo afode 20 uri afre me bo afode 20 cedis uri afre me. Hello, good morning. Good morning mama and no paper to wait my afode ni bi edi be na wo de ye
Anthony Ade. Okay, me ba cho wenya wo sugar na fe na ukope. Sugar no. Wenya sugar no. Me bompa ya ma odie no eye ejuma sem. Ah, sika ode beye ejuma. Ah, oh, kasa me ho ne enya ejuma. Kasa me ho. Me for time. Upe sika de aye ejuma. For time. Okay, me bompa ye amewrade ama usika ama wo de akọ. Listen, unye sika na fakọ kwan so. Fakọ kwan so. Me nim de oba akọfa de, but me hu se de asa de sika ba wo kwan so a ofa nneoma o ton. Ah. Unye sika na den na opesa wankasa den na opesa wo de ye. Pese me kofa nneoma wo Togo. O pesa wo kofa nneoma wo Togo. Wow, me bompa ya ma o afode pie kwa kese ma o mama o 20 days me chira o de odi sugar ne be ya wate nyame hira wa wo gift me o tiktok nyame chuno makoma asamo asema ebusu anope makoma asamo asema. Oh Jesus. Ebusu odi atonyom ne sa makota muse sochi wow gift me o tiktok nyame hira wate God bless you for the Jesus abetu mi chimiko nyame asema asema Jesus. Hello, good morning. Good morning. Morning. Mami anope wa ba for the enibi. Pachai. Edi be na odi ye. Pacho ko se no mo ba manu. Nipa ne din ni ye den. Pacho me mbisa. Mama sign ko bisa wi afra me tie. De ti ame ya bebre na ase ne oboba mani. Bi pese me hu edin na me gina so bompa ye ma wate. Ko bisa nipa no na afra me ba tse ya why? I frame me. Tie me ba. Number ne ye 9292. Me penny pa baku 50 a seed of 20 cities. 0545 92. Me sugar nie. O sugar de se unni sugar di bimpa o de bo for de. Mama me kire o de onya sugar na o de beye. Wase ese de obanya me nche no. Eji di se Nyankopon ewo ho. Na oye wona wo hwehwe ne kira kwan na ketuafo. Why you want na say on frame ya frame sesia na mane 0545 9292. Odi abo for the a seed of 20 cities. Odi support TV program no. But for the no odi support TV program no. Obi ya frame ne yem mpaye. Ne yen hwe de Nyankopon ebeye. Na mane 0992. Edia ebeba no eye po obo. O frame me hu udin no. You know, okay, ampa. When you sugar nibi? When you sugar? Mama chill the odi sugar ne ebaye wate. Iradi metna uche. Iradi metna uche no. Na matoni ahudo na mayeni aupe iradi metina uchano anope iradi metina uche akwanchire we me say every Friday bia ye be sa sugar akwanchire why na nenum ya nwono we di sugar waka kire me say papa me di sugar no menum anya me de obuwa. The moment you be the sugar no, but you no cry na da wanyuma, udi sugar wanum na yode. Mumu be bra na mubo no, you are left alone. Akwaya se akawon kuwa unipo phobia. Mami wate. Amen. Number ni 0545 9292 0545 9292 baku 50
a seed of 20 cedis. Also, Papa, for the army boy, I am showing you this seed, Papa. Media men pay sugar nibi, but Papa me pesa obo empire emame. Now a rather foul so ebuame. TMC and nipa baku 50. What for the bond ba mebo din empire amount. Number near 0545 92 0545 92 0545 92 0545 92 me pe enipa baku 50 0545 92 0545 92 0545 92 enipa 0545 92 enipa baku 50 me patro fasana manana for dina me patro udini ebeba udini pa mebo udin na wa frem ne ya bom paye ne ma kira wo de odi sugar ne beye number ne 0545 92 me see enipa baku 50 a seed of 20 cedis and opemeno ebom paye yen hwede onyankopon ebeye 0545 92 0545 92 0545 92 0545 92 0545 92 obo afode ne pene wa frɛ Zero 0545 92 0592 enipa bako tie je wafode ni wi ansa wa frɛ me mpɛ frɛ me ansa wa ya afode no je afode ni wi ansa wa frɛ me je afode ni wi ansa wa frɛ me mpɛ sɛ obe frɛ me ansa wa ya afode no. Hello, good morning. Mama but what afode okay, di ben. Small inches. Okay, una also send ye no. Osi eyedai. Small inches. Edaya. Small inches. Oswell ana Osmond. Oswell. Aha. Modini ye nyame sira opa wate. Me kira wo sugar ni bia na afa na akopa bi. Mama kira ode ode be yesisi awate. Kasama enye Kasama Jesus Machikwa Kasama enye Anope Kasama enye Kasama enye Jesus Okay, Namishira. Oh Jesus. Kasama number is 0545 92 0545 92 0545 92 for number is here enipa baku 50 0545 92 Odia me say affordable a seed of 20 cedis. Unya a seed of 20 cedis. Me pacho say ubenya a seed of 10 cedis. Afodi bi kitchen bi ayebi na frame. Me ya dia me person di pe bi ayebi. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Mama pacho kasa de mama ni pa de also. Anope mama pacho. Ana no first man na fe na hwe. Okay, wait to me about for the enemy. What? Oh, wait. Oh, Yamisha. But one day I'm about for the why. What person can
no sugar. Miss one no. Irradiation. Me bomb pie mouth. Irradiation sound ya le mama why? Mama chill the old sugar ne be why? Kasama enye. Kasama enye. Jesus. That's it. Over to us show. You better do my plan. Number is 0545 92 92 92. Hey, unim the sugar at me here. And Miss Wano no me papa nia on our friend. Me huni papa. Unim the sugar to me here. Share sugar. Ah, Mama, Missy Obi wo Obi Shami wo. Yawo ba abrabo imo. Weni angel da. Can you flow my crowd? Weni angel da ewa abrabo imo. Weni angel da. Esese Ewurade timidi eni jeba wa abrabo mu. Obi wo wa ne de ye kwase abo ni promise and fail. Ye be che obi ade ono kwa ye ma no. 0545 yes 92 92 92 0545 92 92 92. Me say odi afode bi ekita obi abobi na fra me memre ninti 0545 92 92 92 0545 92 92 92. Hello, good morning. Good morning, Dad. Mama no pay what for the enemy. Edi bang. Charlotte Nede. Okay, I'm pame hu. When your sugar nibi. Okay, o kasa fi ifa. Pacho mi kasa fi in Sawu. Okay, mama chira de odu sugar ne be ye wate. Agakbekaye ubabana uma agakbekaye agakbekaye ubabana uma. Number is 0545 92 92 92. Meme ya kwanchira benka obi ane the problem ti obi ane se ne obe use ni dige 0545 92 92 92. Oh Jesus, Missy Sugar will be you obi efi yale mu fanamano afodi bi kicha obi abobi sesia de me ba ye se me ba ba ye no no Missy me ye ba ti bi so a enwuma ye becho preach ya me preach akwanche for the obebo ni nyina nko wie ni se Ewurade mu a adanse na wo pe etimi ye de Ewurade se menye no susu no gina so de aboa number is 0545 92 92 92 0545 92 92 92 0545 92 92 92. Afodi bia ekita obia, I want you to be part of this program. Oh Jesus, 0545 92 92 92. Jawa fodi no uwi afreme ne ye mompa ye ne ye nhwe de Ewurade Nyankopɔ be ye dai ebe ye ede ama. Hello, good morning. Mama no pay what for the enemy. Edi man on the ye. Okay, Vida, sorry, my body crowded that. Ewurade shira pa wate. Afode wo bo Ewurade nyina sumie kwan ma wo ye hye. Amen. Mama and no paper cho wo sugar ni bi anafe na akopa bi. Wo sugar ni bi won. Okay, mama nkyira de odi tie me mama kwankyira de ntia me nkangu mic ni mu se obi ane na kwankyire problem e down so enya ne de obi so etimi kyira de odi sugar ne be ye wate nemiento hahawoma nemiento fukakbeoma agakbakaye agakbakaye ubabana uma nemiento hahawoma. That's it. Number is 0545929292. And Mr. Michael and Shaba for the Michael Shaba for the simple songs, my wife. Now,
0545929292. Me who say Michael show abo afodie. Michael, why are dear friend? Hello, good morning. Hello, good morning. Mama, what about for the enemy? Ediba now, dear, yeah. Oh, see. Okay, mammy. Okay, me who the amount what's it? What's in for? What's in for? Found some right no at 2 moments to see ya. Yan fast. Yan in Chama mini time. Found some right. Found some two tissue yan fast. TM will phone also. Met here with TV show. Shadia Uti. Yet, I say from Satu Tinoson say, oh, Baba, yes, severe headache be a womb. One shall be a Dubai hospital. Huh? A rather meaning say a start here. Ebeko, but the best be a dear mamma. He Utipa yawo, na obet again, our Uti. Huh? Ebayo to the sense one shall be collapsing. Me pompa ye me break his eye and any few so what it. Me break a few so. Eya so for Gabi beach or not the end of war. Masofu news at the end of Honomo. Send a paya me bama watch it. Ma pompa yama. Say assassin Anna Abana qua. A radimanimba be mudawa yesterday. Ma do me a dear if you so. Sister, me pompa yama radin saw ya dear. Where you should him. Amen. Natural the audio sugar by a why. Natural the audio sugar. Yet I was you, Yamie Kwama, ye you are Hallelujah, Kafu. Yamie. Right now, sorry, I say about for the Yamie. Jesus. That was you. That was you. Yamie Guama. Who the phenomenon is here? Yeah, you are. Yes, Lord. Yamie Guama. Nana Yamie. Akafu. Yamie Guama. Yeah, sugar quantity be no be a show be born. Long time. Nipana Sanebo long time so babuano. And so boss and mem. Mo show what TikTok no munyebi wate. Munyebi. Minimini America. Afode bi ekita bi abobi sesia. Munyebi. Oba afode ni mpaye. Me se oba afode ni wi afre me ni mpaye. Mekira de odi sugar ne beye. Oh Jesus. Mekira de odi sugar ne beye. Regina abo afode ana lin enso abo afode fana man ba afode ni bi ubi afrem ni yenkasa. Oh Jesus. Hello, good morning. Good morning. Mama no pe wa ba afode ni bi edi be na ode ye Zaida sana me de ya ba mi yakasa me de ole sampo ma me ba na ye man oba na ye ma wo ewrade nhira wate mama amen se obi ma osika den na ode be ye Pastor de baton ade osika ton ade enu pa ye nso na me bebo ama se ewrade ma obi ma osika na fa ye adwuma wate because enu na me che why sugar ni bi me pastor wedding fee say mama but na 45 me mama bo age ni so for there 45 cedis member obi am 100 say ebe so dia wode be ye no me pastor ebe so pa mana bro so wo age ni pepepe so na me gina so ama nipa na ma o se sika no ewrade afa me so hello Yeinti na me do Jesus. Yeinti na me do no. Oh Jesus.
Now the me from Sonny Nacha. After me, wow, Mama, yet so coaching. Oh, I'm not paying tea. I'm into Jesus. Oh, Jesus. Me not sing a mission now. TV should be a sunny econo. Hello, good morning. Morning. Mama, no pay what for the enemy. I'm back from the Vida, thank you. Vida, and now the year. And I feel now, Baba. My boy. So I'm in check it. What's the Vida day? Asante. Okay, I'm Mama me who? Why? Nyamishira pa. Mama. Yeah. What's it for Mama? Me wa tema pongo kompe. Okay, Erade Babua, what's it? Who sugar nibi? Mama chill out the other by why? I'm not paying tea. Na me do Jesus. Yeah, tea. Na me do no. Now they me from Swangy Nacha. Me kwa wow mama ya de so kochema. I'm not praying tea. Now me do Jesus. Oh Jesus. Vida, different Vida and Swaba for there. Oh, Mr. Bright, do you know mommy? 5, 9, 2. Yeah, Erade Beka sound of prayer. Fana Manisia, Fana Manisia, Fana Manisia. Hello, good morning. And the pay mama. Okay, Erade Enshira. And then your first time and half an hour, Shame. Oh, Mr. Ashe. What I share me, Erade Enshira. Who was sugar nibi? What's it for mammy? What's it down to mine? Mammy tell the old sugar by your wife. Okay. Hey, tea. Na me do Jesus. Hey, tea. Na me do no. Now they me Sonny Nacha. Me ko. Wow, mama ya desu kochema. Oh Jesus. 0545 92 0545 92 9292 0545 92 92 92. Fana Manis here. Hello. Mama no pay what for the enemy. Patroyo. Edi ben now the boy. Evelyn Atom. Okay, I'm sorry first time now share me. Patro Mr. Ashe. Mami shira pa. Okay. Tie me. Who sugar ni bi na afa na akope. Patro Mobi. Me kan de obey a kire o. Me nkan wo mic mu. Obi anu na kwa nkire. Enya bibia na me kan wo TV show. Mami kire o de obey. Asamo. Ebusu. Makoma. Yeah, asamo. Oh, Jesus. Okay. Obi sure about for. Oh, Jesus. Mama Vida and Swaya na kwanchire no. 0545 929292. Afodibi kita bia bobi. Mesi eye sugar. Wo de wunya sugar ni bi mpa. Na me nchira wo de. Wedi kuku. Oh. Abosa wedi kuku. Efisa niya tie munu. Esusi niya o. Hello, good morning. Good morning. Mama no pay what for the NB. Patroyo. Kasi mi metu kwan. We met to crying. Why you ready self person to kwan? Yeah. Erade si akwantu ho paye na me moma. Amen. Mama enya se me kan so wano. O pesa wo kọ. De me hu na me bon ho paye ama. Ah? Yeah. Mama, o pesa wo tu kwan. Pesa wo kọ. O passport. Patroyo.
Me bumpa your coin baby and when you sky you be watching. What shall be free from patrol? Mampon, a cropon, a quiapin mampon. Okay, nice. A radical watching, mammy. What should I be? Mammy, chill out the order by your wife. Abosa Rade Kuku Abosa Rade Kuku Nawachi Danasi Yamishra. I am Mammy Shum Yumwati. And Mr. Sister. Mammy spiritual song, what it? Oh, Jesus. Oh, I am Funyami. Baba, Mira. Me are not here. Unimcho. A daddy Nishika. And that's also we on him too. I go you my car 12. When you suppose I go for no many adio. Hello, good morning. Good morning. Oh, a jump patrón pray which must support me. My support. Oh, let me shut up. Eddie Bain. Chris with Yanni. I'm Papa me who. That the way your sugar nibi. TV now, me. It is a now show TV no. I know why you are quantity no. Wow. Okay, me check out the only sugar or the by your wife. That's you. Tiasi Obama me so my wanting Mana wanna train Edikuni Abrayina Anope say Yehovah tiasi Obama me so my wanting Mana na wantreno Odikuni Erade mabompa ya mami papai after the bar was supported ready page up a basic asem. Why can't say me say ube shiran? Ah, daddy, Obi Ben why your friend David Anna? David, yes. I am seeing a connection be na nipa no oba abeboa ni din na mabo akire no e bebem life ube frame o TV show dey that's why. Amen. Erade yibu afo ma we yeshede mo. Amen. Yamishra Kabodi 0545 oh Jesus 92 0545 Sami bia manu Nami Pai Mecha osu oh Jesus Ona oni ah Sami bia manu Nami Pai oh Jesus and a person me be manu na me bon pae osu wona oni me beja osu wona oni oh Jesus and a peka sama enye oh Jesus kasama enye para Jesus majikwa yes kasama okay grace and show abo afode akwankyera yeye obi amfa ne ho nhwem na ma ne 0545 92 0545 92 Fanamba no support BCC. Hello, good morning. Morning, so from Patrick, my mama for you. Mama, a demon ben out there. The divider, but never found the dollar sample man. Okay. A radim pega, mamma, watch it. Adia, why you see, can now pay the receive it in the name of Jesus. A radim yes, Aquino. Made the me number, but to Jaya Fana Frame. Why? Some are the audition by an amen chiro.
And I won't cry. Okay, my menchero. Onim ye mame Benjamin nim ye mame Sofo nyami Onim oh Jesus Onim ye mame. Okay, Abigail show about for the Abigail show about for the Unsho Fanamano. Hello, good morning. Good morning. Mama no pay wait about for the enemy. I'll show you. Ediba now the Mercy. Mercy day. Actually. Oh yeah, yache. I'll show you. I check a crabby. I check a cra. I'll show you. Mamma share and then me person for me who I. Oh, okay. Mama, what pay sugar me? I'll show you. But what tifa? Oh, a brew. I have near Babesiame 27 watch night and a while. So for Mercy, no one about. Ah, Mercy, I'm pam, me who Mercy me who I miss. Mammy, tell the audition got by a wife. Onim ye mame Benjamin ye mame Anape sofo nyami Onim ye mame Mama, I'm for the other way. Me be quite a siama where you should him. You rather bless a paper frame. 0545 92 Minim sawa wani Minim sawa wani Odi atofa number ni sesi ya Oya risafu Odifu Uya uti Oh Jesus Minim sawa wani Midasi. Hello, good morning. Morning. I don't pay patch about for the enemy. Eddie man out there. I'll show Abigail, and out there. Oh, Danny, Abigail. And then your first time I will show me. And now I show me. I sure, but I never first time I made friend. Hey, wow. What's in for? I show me also. Shum. May tell you, who should gonna be enough in our bed. I show me. Mammy, tell the bay away. Minim sawoya wani Minim sawoya wani Oya ya resafo Mechifo Ahoteni Minim sawoya wani Anope minim sawoya wani Afode bi ekita obi abobi sesia 0545929292 and my sister be friend me the dance here or see papa I dance here kaya mesere or see the TV I was shame ebe say or see or shame pa na unim etibeye eyini no nhweme na or see enra ano say rade se wona wa fresh off no ye program wo TV no so Osi wano on pay TV share but me program ne de o share ti sa sister no o share me afre ne de dance here ana o say rade osi wa show TV ni san show onu so ni sika de ko pe o say rade no wa afre shop na papa me show TV na ma enso na mu so no afre no ba me show na san show de ya wo mfre no o ka che me da sister it was TV and songs frame was it a true challenge my yankopon I like her faith oh so TV net TV na so was it the yam no and what I say hey da we a deep for pan say there was it da me TV I say me nya won hwe na me ka chere ade say so na afro dia me so TV ya o ma ne so o say ade no so ye o say the yam she no no. Hello, good morning. Morning. Oh, Mama, I know paper to watch Papa for the enemy. Eddie Bay. Mercy Mate. A radic and shira watch it. Uche for sister. Okay.
Me tie me bompa ya ma wo sugar na afi na akope. Me obi. Okay, ma me nkyere ode ode be ye why. Pastor. Minim sewe ni. Oh ya ngwani. Anape ya resafo mejifu ahoti uni menensa ya ngwa. Tie enipa baako 50 fa number no. Oh, program na afi na masase o. Me wa 1 hour etifa number no 0545 92. Me se eye sugar, me sugar niye. O de we eye sugar. Kope bi keke. Unyenya sugar ni bi ya wo de afode bi ekita obi a popi. Ah? Oba na okosko hu ade no. Ah? Popi. Po afode ni bi na boni din me nkyere o de afode bi ekita obi a ye bi. Afode bi ekita obi a ye bi. Number ni 0545 92. 0545 92 0545 92 afode ekrofo bi po afode ni bi. Number ni 0545 92 0545 92 for number ni sesia 0545 92 0545 92 enipa baako 50 enano pai me pesa me bowdi na me bo empire ema enano pai me si bobi uwi afre me bobi ansa wa frɛ me bobi. Hello, good morning. Hello. Ano pay mama about for the enemy Pastor Bobi. edi be na ode ye Grace Mensa ampa me hu me bon pa ya ma wo sugar ni bia na afi na wo pe mi. Pastor me sugar ni bi. Okay, ma me nkyere ode be sisi ya. Iradi wasidanio asidankwana medebe mawo media ministry enotiji wasida Amishira asidankwana medebe mawo Shade me pesa nkrofo bi ye akwankyere ni bi. Me one more time pa, me one more time. 0545 92. So what na sikakra kabodi begina ho ne enya adwuma me de obaye adwuma 0545 92 0545 92 0545 92 de me baba ye ne se me be me watwonwom omafode ne ba mebo mu nyina di mi wi ana o mu nyina afre me na ma start pick course sa aha eto de beto so no watwonwom na o ma start afre me tie eti no Zero 545 92 aha eti no me ba chaw fanama no me bebo mudin eti nipa no na fode ne ba wo de wo tonwum na mebo ne din me wi amema o mu nyina afre me sa na mpese me ye no aha eti me ba chaw mame enwum ne yenko mame enwum ne yenko iradi wasidanio asidankwana medebe mawo number for the enemy here. Oh Jesus. And don't see G wasita asitana medema anoperadie wasidanio asidankwana medebe mawo media ministry fanama this is here notiji wasita fanama asida kwana medema fanama this is here anapewa mamewo wama yenime mwasi udi aba for the no Obofour si Yesu okay meba dina aba for the
me start picking course per dina frame dina wabona for the me see enipa baako me ye the same mama meche obu afọ de na o de frame obu afọ de na o de frame ni ye mo empire because me mmerɛ ni ntin wan hwa na me nya time ama obu afọ de pe frame tie enipa baako 50 onfa afọ de mo na ma no omo afọ de ni bi no on frame na ye mo empire number ni 0545 929292 Dina waba for the frame na ye mo empire 0545 929292 chonyom na ne yanko Irati wa mamewo fa affordable number ni sesia wa mameni me wasi oh Jesus me tofu kesi yeswe fa number ni sesia anoperadi wa mamewo fa number ni sesia wa mameni me wasi fa number ni sesia me tofu kesi yeswe Fana manesesia anope katafokwa from me oh Jesus ekaboni fokwa Fana maneba for the enemy from me nasu erade mamewo oh Jesus mameni me was said of kasi yesu. Hello, good morning. Mama, what about for the enemy? Okay, bisa. Danasi daonyami nasi anopeyo danasi daonyami nasi anopeyo free say oh yeah nanado dosu my danasi Oh Jesus danasi Badasi Diasi Benis Abo Afodi Nibi Benis come here, let's pray. Oh Jesus Hello, good morning. Good morning. Man, no power about for the enemy. Pachai, Edi ben out there. Dina, when your sugar nibi. Pachai. My mention of the other bay is to see how I. Irade medawase Irade yuaye Irade akafu Alleluia Irade yadawase Irade yuaye Irade akafu Alleluia Oh, what the phenomenon? Irade yadawase Jesus. Irade yakafu Alleluia. Number is 0545 92 0545 92 0545 92 and no na affordable number no 0545 92 Panama no number for the enemy Cecilia Benis minim pa Say me matter voice in minim what per sugar ni bi ana fe na obepe Papa macho ma sugar ni we enra wan ma sole won Papa so ai why are they enra bisa unia enye ize wo ho eti Monday me hwe nim ma me kire de odi sugar ni be ye why Iradi yadawasi Iradi yuaye Iradi yakafu Alleluia
Erade yeda wasi. Erade yiwaye. Erade akafu. Okay. Hallelujah. Ruth enso aba for the hwe na mane 0545 92 me see enipa baako 50 emfa na mano na mama for the bi. Hello, good morning. Hello, good morning. Mama, what about for the bi? Pacho, my boy, Dana, the Batlan, no call from Timantinia, I can. Orange Amuda, Orange Amuda, Jesus Christ, Orange Amuda, Oh Jesus, Hallelujah, Adukuna Mini, Sabebiara Meko, Yesu, so for na mani se Orange Amuda, for the bi na frame what? Hallelujah, Adukuna Mini, Na minimo Sabebiara Meko, Yesu, Orange Amuda, that's 0545 92 Edu Friday say our program no different because me ba Mondays to Fridays program ni different. Phone number no 0545 92 0545 92 0545 92. Hello, good morning. Morning. Mama, what about for the enemy? Pacho, Edi ben out there. okay. Edi ben out the for the no. 0545 92. Tie me say wo dia afode bi ekita obi aye bi na pe sugar uni sugar na wo dia bo afode we afrem ne am paye ye afode na se wa frem because of memre ninti. Ai, hello, good morning. Hello. Mama, what about for the enemy? Pacho, Edi ben out the boy. Ruth Dede. Okay, we are didn't share what. Amen. Me chiro dia wo do sugar ebe ye what. Amen. Mama, who on fear say 26 years. 26 years. What I show me and your first time. My first time here. O first time ni. Pacho. Ade baby out in the estate wo ho ana. Dabi. Estate any baby out no. Dabi. But I am seeing you in an estate. Encha na mi bisa osano. Then any connection me ada. Ote fankasa. Pacho say. Ote ayi fankasa. Kasua tuba. Ote kaswa. But I am unam baby a estate. Listen, any black tree be a eba mouth. Anybody that God is supposed to connect our estate be a random connect sa nipa no. Amen. Who sugar? Pacho. Mami ka asamo kire. There is one thing that I know. Everywhere I will go, Jesus Christ never fail me yet. Never fail me yet. Never fail me yet. Jesus Christ has never failed me yet. Oh Jesus. Hey, there is one thing that I know. Everywhere I go, Jesus Christ never fails. Bridget and Shaba for the enemy. Hello, good morning. Good morning. How about for the enemy? Bridget near home. I'm Pacho. Who they may say? Madakra na me two voice. I may say you me bomb payama when you sugar be an after now be baby. Whatever baby. After now be baby. Match it or the other way. Who the any our lady? Faint my pain, me honia minyo. A day I'm faint my pain, me honia minyo.
Anope afe die mapi behonia minyo aje afe die mapi. Oh Jesus. Behonia minyo. Afe na waba, afe na nyutuni waba. Nyame shira. Nyame shira. Number ni 0545 929292. Joseph ensho aba for the year. Hia me say eye sugar. Eye sugar. Eye sugar. Eye sugar. Obi mpe sugar no. Ah, eye sugar. Eye sugar keke. Eye sugar. Ubetima bobi. Ubetima ba for the enemy. That afaka body to su bobi. Unim nasa oba eno. Me ye no akasa the see to me na ase. Listen, you will never beg for money. What it? Kabodi, for phone na Bobby. And it's a seer. You'll be yebi. Why? A year by this time, over life worship. No, what the car about what it? Udim driving. She are driving. I say my make an a best life and colored. She are driving. Unimie farmers of Kelly no nyama ye rade. Hello mama no pay waba for the enemy edi ba na ode ye afi obeya na mama wale. Okay ampa me hunya me shira wenya sugar ni bi Patron. okay mama nchira ode be ye why Irandi Metina Uche 0545 yanko director famiko 92 0545 92 Fanama nana support bisisia. Hello, good morning. Hello. Mama, I'm a pay for the enemy. Bata. Edi bay. Bata Sophia Anita. Oh yeah, ya cha na afe na oba beye. Afi na bare. Afe na oba beye. Ye wie uwi afre me na me kire de odu sugar beye why? 0545 92 Erade enshira. Erade nyokesiye. Metina Uche Fana mani sesia. Erade 0545 92 Mami Charlotte, Erade mpeja wate. Erade nyokesiye. Edase. Hello. Hello. Daddy, I'm not pay wait for the enemy. Okay, I'm daddy. Daddy, you can fee for daddy. I told Go more fete. When you sugar nibi. David. Okay, mami chiro di onye sugar na obeye why? Na Uche Erade Metina Uche na Madonia Uto na Mayenia Upe Erade Metina. Daddy me pop ma we yesu demo. Daddy onya link demo dawate. Amen. Ukoto je mienu. Onya link demo da. Na me sere Erade se ade bia bo ho mpaye. Onyina for the boy sunya ma. Sugar no unya de ma kire on ye ne sa why? Yami shira andopa bia hwe me o TV show. God bless you. Aga ke wogu Meba danse. Tie me penipa baako 20 afodie pie kite omo bia mpese omo bo mama ebia enen first time a o hwe me ebia enen o first time a o hwe me ebia unhu me da ebia unhia me da ebia TV so no wa hwe me ebi kwa na your first time me penipa baako 20. Hello, good morning. Good morning. Mama, what about number we dini ye po obo why only wine ete
Uche. Only wine anete. Ifache mi nkwa. Yeah, afọde ni we are from me ka asem akere. Why? Number we are why? Hallelujah. Hallelujah. For number ni here. Hallelujah. And I pray nyami. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. And I pray nyami. Yes Lord. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. And I pray me na wonder. Trapie agake ogu Charlotte enso abo afode me ba cho tie me se me pani pa ba ku 20 anopai tie enche me pon me pani pa ba ku 20 urima de me sha bright me ba cho perfanta ma me sesia ade a me ba be ye wo nyame be shira ne mabi Mr. Bright ho be me anya adwuma me perfanta drink beer se fanta bia no jibibra me de be ma no why jibibra watum oh fakabo de tushuma me tie me ni krofo bi be ya ade bi wo unni jidi amenye ade wey are very dangerous unni jidi amese menye den menye unni jidi amenye unni jidi amenye hwade hwe me panipa baako 20 awon me be se me challenge sankrofo no sankrofo na me be challenge o mo de me be ye nie me be bom paye ama sankrofo no me be bom paye ama sankrofo 20 no na woni me pese sankrofo 20 no omo challenge nyankopon with a seed of 20 cedis na sa 20 cedis na sankrofo 20 no edema for de no me ni omo be bom paye bi sesia tie na me nyom enipa 20 cedis obechiwo amanasiye eradi pechiwo amanadite ono kwafo amanietosu yesu pechiwo amanasi anope obechiwo amanasi yesu pechiwo amanedite enipa 20 ono kwafo oh Jesus amanietosu oh Jesus amanaye opechiwo amanesi opechiwo amanesi anopono kwafo amanietosu yesu bacho amanesi opechiwo amanesi yesu bacho amaodide ono kwafo oh Jesus amanietosu yesu bacho me da se tie me bom paye ede ama nipa baako 20 me mpa for the kese bia me pe a seed of 20 cedis sankrofo ya me be bom paye ede ama omo me mfa ko
tie memfa call nti memfrɛ enipa 20 enipa 20 enipa 20 tie musa nkrofo 20 no me pɛ a seed of 20 cedis. Number 1, ọba bi a wawale mmerɛ aso, ọba bi a wawale mmerɛ aso me bɔ mpa ya ma me de fanta. Number 2, deɛ ne dwuma sɛm ayɛ basa me bɔ mpa ya ma no me de fanta. Number 3, nea wɔ pesika me bɔ mpa ya ma no me de fanta. Memfrɛ me enipa 20. Number 4, onipa bi a opese wo tukwan me bo empire ama no. Number 1 ye oba bi a ope awale. Number 2 ye de n'adwuma sem asai. Number 3 ye de opesika. Number 4 ye de ope akwantuo. A seed of 20 cedis. We di siwum pai bonano. We di siwum pai bonano. Enipa baku 20. Oh Jesus. Me the fanta yi baba mpaya ma mu sesia. Oba bia ope awale. Number 2, de n'adwuma sem asai. Number 3, de onu ni de ne se opesika. Number 4, de wo pa kwantuo enipa baku 20. Memfrɛ me enipa baku 20. A seed of 20 cedis. Oba bi a wɔpɛ awale deɛ n'adwuma sɛm asɛe, deɛ ɔpɛ sika, deɛ ɔpɛ akwantuo. Ɛnneɛma 4 na mebɔ ho mpaeɛ ama mo. 0545 92. Elizabeth ayene diye. Elizabeth frɛ me na me hu deɛ wopɛ sɛ mebɔ ho mpaeɛ ma. Elizabeth frɛ me sesia na me hu deɛ wopɛ sɛ mebɔ ho mpaeɛ ma. You are the miracle worker. Frɛ me sesia 0545 92. 0545 92. Elizabeth frɛ me na me hu deɛ wopɛ sɛ mebɔ ho mpaeɛ ma. Elizabeth frɛ me sesia ɛnneɛmafoɔ na mebɔ ho mpaeɛ. Elizabeth una wɔyɛ first person a wɔyɛ wakwankyerɛ mewie saa kwankyerɛ wɔ yɛ amapɔn. Elizabeth frɛ me 0545 92. Elizabeth wɔyɛ wakwankyerɛ no frɛ me na me hu mpaebɔ a wopɛ sɛ mebɔ ma wo. Awale akwantuo sika adwuma frɛ me na me hu deɛ wopɛ sɛ mebɔ ho mpaeɛ ɛde ma wo. Elizabeth frɛ me sesia. Elizabeth frɛ me sesia. Elizabeth frɛ me sesia 0545 92. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Okay. The autosumi no nso eye Charlotte nso frɛ me na me hu deɛ ɔpɛ sɛ mebɔ ho mpaeɛ ma wo. Charlotte frɛ me. Okay, me da say hello. Hello, good morning. Morning, Pacho. Why you out there? Pacho Elizabeth ni. Elizabeth den out there yeah. Pacho Elizabeth someone. Den na me ma ho mpaeɛ ma maame. Pacho me nyanware intin Pacho. Eno na me pese. Okay. Me the drink ebe mpaeɛ ama concerning awale wate. Utie me. Pacho. Me the drink ebe mpaeɛ ama concerning wawale. Utie me.
May the drink ebe bon payama concerning wawale. Na oba wale wate. Amen. Uni obi wo ho. Pacho Nipa no wen. Pacho owa cry haya. Okay. May the drink no be bon payama. Or the drink ne ba mebo odi na me de abon payama wate. Eti uti se me bon payama wa somuwai. Pacho yo. Erade nshira. Okay. Dorcas enso aba for the aka nipa baako 17. Me see a seed of 20 cedis. The ope awale, the ope ejuma, the ope sika, near ope akwentu. Anita enso abona for the Matilda enso abona for the Come and do a miracle today. You are the destiny changer. You are the destiny changer. Hey, come and change my destiny today. Come and change my destiny. 0545 my destiny. 929292. You are the miracle worker. You are the miracle worker. Yeah. 17. Come and change my destiny today. Come and change my destiny. A seed of 20 destiny today. A seed of your name is Yahweh. Oh Jesus. You are the miracle worker. Yes, Lord. Your name is Yahweh. A man and a seed of 20 Your name is Yahweh. Phenomenal. Your name is Yahweh. You are the miracle worker. Your name is Yahweh. You are the miracle worker. You are the miracle worker. Hey, come and change my destiny today. Come and change my destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Oh Jesus. You are the miracle working God. Yes, Lord. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Oh Jesus. Your name is Yahweh. You are the miracle worker. 0545 Your name is Yahweh. 929292. You are the miracle worker. You are the miracle worker. Come and change my destiny today. 0545 Come and change my destiny. 9292. My destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle worker. Your name is Yahweh. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my day I'll be held in your hand. From the moment that I wake up, as I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my day I'll be held in your hand. From the moment that I wake up, as I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness. Hello, good morning. Okay, Eddie Bay. Okay, and then I'm a mom pay amount. Our Leo won't.
Okay. Mami Anita, me bom paye we yesu de ma no paye ma. Drinki me de bo wa wale ho paye ma. Drinka me di gu asase sui. Ewurade emma ho wale 2025 ye ka emma omobe wale ya. Ma bo sam paye na ma ewurade ma ho wale ma me. Me declare to so we nyame agya oba e we nyame hwehwe koko de mo. Wa wale e be ye fe e we yesu de mo. Amen. Ewurade mi e kwan ma. Nyame hira. Okay, the odi kan efre no na oye Elizabeth. Okay. Mama mom paye ma Elizabeth. Elizabeth also say awale me the drinki abom paye e de amount. Afi mu 2025. Oba wale we yesu de mo. Makasa to abrabo so. Ewurade ma wale we yesu de. Amen. Hello, good morning. Good morning. Daddy Pacho, what for the NB? I just want to see Baba Uche. I just want to see Baba Uche. And then I'm in my home pay amount. My boy sika sem anyway juma semon pay amount. Fanta media go asasi show radimie kwa kese ma wonyame agya. E wonyame oba. Wonyame hwehwe koko demo. Oba frame dia dance we yehwe demo. Amen. Nyame hira. Hwe o 20 cedis me peni pattern meba. Memre ne kopanchi. O de meba. Me peni pattern. Who a seed of 10 cedis on should join your mom. Any pattern. Obo afford and a frame. And your man for the amount. A juma, a wale, any aquature. Frame is a me penny pattern. I almost bet my bar for the 10 cedis. Mimmy and inti. Any pattern. 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 Any pattern fana mani sesia me peni pa ba ko 10 a mo so betima ba for the 10 cedis. Hello, good morning. Good morning. Mama, why you kwanchere ni bi? Pacho. Edi bai. Matilda. Okay, ampa mi hu ye. And then your first time now ta hwe me. Pacho me ta show. Okay, then I me ma hu pa ya ma. Pacho ma worry banemo bebre na kwaso sese am pese wo bom pae ma. Me the fanche abom pae for awalemu enije. I declare when nyame agya, I declare when nyame oba, I declare when nyame hwehwe koko demo. Matilda, am for the our boy bi awale Ewurade mawunya awalemu enije. Me declare to so we yeshedem. Adanse beba wo Jesus. Amen. Nyame hira. Me se enipa baako 10. Monso mama for the 10 cedis na monfre. Okay. Obed Ayebi. Aka nipa baako 9 0545 929292. Me wi amema mu nyina afre me. Good morning. Me wa ba for the NB. Edi ben now the ye. Obed now the boy. And then amema mu pa ye ma. Pasa wale ne juma. Me bom paye ema wo yesu de mo. Ewurade pega wa wale sem. Ewurade pega wo juma sem. Fanta me dia bom paye ma mama, ubedi adanse ye. O tifa. Nyame shira 0545 929292. Nipa baako 9 a seed of 10 cedis. Me say the Ewurade be ye ne wo. Ebebru wa dwene unti ase eye fanta me de bom paya ma. Hello, good morning. What about for the NB? Edi bai. Okay, ampa me hu. Then na me ma hu paya ma. Oh, my bom paya we yesu demo. Ewurade ma wunya awale mu anije. Ewurade ma obama me. I declare upon your life. Se wa frɛ me me de ntafo ato yem awe yesu de. Amen. Nyame nhira me pon afrɛ me. Oh, enipa baako 9 a seed of 10 cedis.
0545 92 92 92. Me say a man ma wale ambra aswa wale ne maye no. Fa number no ya for de ni bi we afre me. 0545 92 92 92. Hello. Hello. Mpachama bisa me bibi ni ntini. Mabo empire ama me mre ne kopa ya afre me yankasa wai. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. Pipa 9. Oh Jesus. Obofour de na ofre me papa. Bosika sem empire man papa. Me dia wale na me papa. Mejuma sem papa me pa kwentu. Number ni is 0545 92 92 92. Enyabo 940 pe me wie. Eti me penipa 9. Me bompa yam eye fanta. Sesi ana ye kochoye. Me shira so me de bompa yam. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. Enipa bako enipa bako 9 fana mani sesia oba bi hwe me wo wa wale mere aso apawo brafodie ni bi sesia me bompa ya ma me mere ne kopa me bompa ya ma ene bo 940 pe mapon because nyime ye be ya sole me bompa ya de ama fana ma no me se oba bi a wa wale mere aso afodie bi kiti obi a wo de bobi pesika de ye adwuma upesika akokwan so akofa ne yoma chese upese wadi bi pa ma number ni is 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 929 0545 92 92. For number no a seed of 10 cedis. Afode bia obenya bia bobi sesia me wi amemo obi afre me ne yabo empire bobi sesia 0545 92 92 92. Udi bape mebo uni mabo empire de amount 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. 0545 92 92 92. A drink and a medebo empire at the amount. Me city through a man ama wale mere asuno. Pa for the enemy na me empire mount. Pa for the enemy. Me were just few minutes and cheme ponse see because you may be ansole. Fanamano 0545 92 92 92. Abramika say what for the enemy. Number the drink na the album out. Yamishiramo. Mediani prophet imano ochere. Me wa salibo school dancing me mapon. Me wa salibo school dancing. Me ba TV show Mondays to Fridays. Monday bia me ya sole wa shaman. Mondays and Thursdays me ya sole ewo ashaman. Presby dancing ewo ana me ya sole. Okay, obi abo afodie Bridget Nuseto. Ono de minim de tia oba afode na enema mienu awale ene ni sikasem eti Bridget me de drink abo empire ma we yesu de mo ewrade mi awale akwan ma ewrade mpagya o sikasem o Jesus Christ of Nazareth de mo amen. Bridget nyame hira wa afode bo beba bia me bo din abo empire ye dey e de amawo me ba cha otie me nyame bua 27th of this month, the last Friday in this month. 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 And the last Friday in this month. Me ba cho me ya watch tonight. I was Shalibutwe school dancing. Shalibutwe school dancing. Last time your program, it was very powerful. It was very powerful. Director 27th of this month. You watch tonight. Cecilia Manfo baby just say any small program and you know me show Christ for who ebe shame I for who be shame program we moving
Ayanyamebua 27th of this month. The last Friday in this month. 27th of this month. The last Friday in this month. 27th of this month. A year 27th June. Busumi ya 27th June. And I may yes our program. The last Friday in this month of June. Mebacho ana yes our program yi. Ye no wa Asalibuche School Junction. Asalibuche School Junction. Last time dia ye na nya easy kra. Ewrade tumi eye kese. Ewrade pagya ne nsa ensencheni siye. Adansidie esiye. Enche me pesa mo share last time dia na ye no. It was very powerful. It was very powerful. Ye every last Friday of every month. 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 And yes, our program it's pacho me chume safro this coming 27th June. 27th June. Oh Jesus. Ampaya ebedwa ewo Asalibuche School Junction. Onipa bi aba ode apple baako ebeba. Onipa bi aba ode apple baako ebeba. Apple baako. 27th June. Ena nyumire nsumeye empaibo wa Asalibuche School Junction. Obi ade tamiewu ebeba tamiewu pebi. Obi ade tamiewu beba. Enti no bomode ase 27th June. Obeba watch night ni bi ewo Asalibuche School Junction. Ye no park so because enipa ne dosunti no. Ye no park so. Brantem me se asama fo nyina me de ka ba be si Presby Junction. Na me de ka no afamo. Na be de mo ayedai aba Asalibuche School Junction. Okay, Grace aba for the Grace. Mabom paye ama Eradim peja usikasem, Eradim peja wejumasem, Eradim peja wawale Grace ubeye ewe yeshudem. Amen. Mi wi amema nkrofo mi ensemi aba afode. Afode na mema o mabon me nka afode kese. Afode a mema san nkrofo na bono. Afode 10 cedis pe. Nkrofo mi ensa. Mi pe nipa 3 de bia me bepo am yes ade yi. One day me kire mase. Mi pe nipa 3 pe. Afode a me pe wo mo nche eye 10 cedis. Nipa miensa on se mama for the kese TV wa ye ba su enye sika ketwa ne yetua ba hwa de me si me pe nipa miensa pe a seed of 10 cedis me wi amebo mu ni abompa ya mamo tie me si 27th ampaye bedwa jai de oye bia na bra watch night ni bi 27th baby a wuko bia jai na bra watch night ni bi me si asamanfo me de ka be si asama Presby Junction. Baby a young pie, but Asama main station Presby Junction. Na kane de moaba ye po na kane de moako. Last year 31st, Kaswa fo nyina me de omo bae. Me chuo mo lo FM me send de omo koe. Asama for so. Etu Asama me pacho Mondays and Thursdays be shiame. Ewo Asama Presby Park. Ashaman main station Presby Junction Presby Park ne wo no awa na ye mpa bo ntinu aba be hia me wo no me si nipa me ensamba for the SC a 0545 929292 enipa me ensa minim ne me ye enipa me ensa musa nkrofo me ensa we mema mo 3 days pe 3 days if I be a prophet mema mo 3 days erade kasa enti enipa me ensa data ma send video na ma last time watching night elodi ana odi atoso ama me pe nipa me ensa drink na aka na me de bompa ya ma sankrofo no director obetima so esi no me say shodi omo me pe nipa me ensa me pe nipa me ensa enipa me ensa emmo afode 10 cedis minim ne me ye every day bia me bepo me nipa me ensa ba afode wa wo kan sa nipa me ensa ne ho sister daddy I am talking about 3 people, 3. Just only 3 people. I would show a seat of 10 cedis. Oh man, can't for the bokesi biao. Man can't for the kesi bia. Me say 10 cedis. Any pa me sape. Now money is 0545 92 92 92. I want 3 people.
3 people. Me de Fanta no. Eba be bo empire edi amamo. I am talking about 3 people. 3 people. That's a video ni ready. Ana wama me huna odi ato show. Are ready wo? Okay, are ready? Ana wama me hu. Me penipa me ensa. Ombetimi aba for the 10 cedis. Me de Fanta ne bo empire mamo. San crofo no. Me mamo 3 days pe. 3 days. 3 days. Yan shed irade beye. Penipa me ensa pe. I want just 3 people. Me see me penipa me ensa. Men frɛ me. Men frɛ. Ensa pe. Me penipa me ensa. Nipa me ensa me nya nipa baako. Vera me bo empire di ama osisi a wate. Vera me bo empire di ama osisi a. I want just 3 people. I want just 3 people. Vera, me empire with Jesus Christ of Nazareth de mama. Me ma 3 days. Sika bia wonsan ka da Fanta me dia empire ma wi. Ewurade ma wonsan kese sika no. Vera, wa brabo ebeye kra behwe. Enipa bebisa say, "Hey, 86 we na nyame aye ne say." Vera, I declare over your life in the name of Jesus. Mama 3 days Ewurade mbie kwan kese ma. We yeshidim amen. Obi show ayebi. Obi show ayebi. We show aye Charlotte. Charlotte, if I be a prophet, I prophesy. I am giving you only 3 days. 3 days miracle. We be na me ya dance here by hey. 3 days. 3 days. Pampa yama. If I didn't be a sakwa and we should amen. I can't nipa ba akope. I can't nipa ba ako. 0545 92 92 92. Menya Grace, menya Vida. Menya Grace, menya Vida. Grace, me de Fanta ibon payama. Me ma 3 days. Let there be a miracle in your life. Eradin be wo show. O mie kwan kese ma wo yeshide. Amen. Vida, me de Fanta ibon payama. Me ma 3 days. Eradin mie kwan kese ma. Ubo nyame anim nyam wo abrabom wo yeshide. Amen. Director, are you ready? Okay. See, me pa cho. Me ya sole wa sale bo twe school yansen. 27th me ya watch tonight. Asama ene nyimre kra me ye mpaebo. Hana enso abo afode. Hana me de Fanta abo mpae ama wo yeshide mo. Ewurade mpagya usika sem mame. Hana mama 3 days. Ewurade ma miracle bi si wo abrabom wo yeshide. Amen. Director fa me number no to na omon frɛ me. Omon frɛ me sesia. Helen so about for the Helen me bompa yama we yeshide mo. Fanta me dia bo empire ma we. Ewurade mpagya usika sem Helen me ma 3 days pe. Sika kese bia wonsan ka da Ewurade ma ne mra wonsem wo Jesus Christ of Nazareth. Amen. Me se me ma 3 days oh Jesus. Na me bua me pa cho 27th me ye watch night. And me pa cho Mondays and Thursdays me ba shama. Frame sesi ana me hu de obetimi aba. 0532 902296 Kabodi 0532 902296 itu 0545 92 92 92 0545 92 92 92 0545 92 92 92. Okay, mo a mo pɛ me personal number no. Mo a mo pɛ me personal number no. Monji number ni sisi a. Me si ba for the ni bi me fa Fanta mo mpa ya ma sisi a. Ba for the ni bi 0545 92 92 92.
0532 902296 0532 902296 0532 902296. That's a video near ready. I'm 27th of this month. May you watch tonight? Are you ready? Okay. Yensha last time. Watch night na yeah and yensha. Last month, watch night. And now, that's how I check next one. But I say, Frame 0532 902296. Mami who baby a fear over 27th of this month. May you watch night kesiye pa. I was Salibutwe school junction. Oni pebi a oba bibi ade apple baako beba. That time me ba na wabo video baako. Hello, good morning. Good morning. Okay. My number is 0532. I am in course, but for my number not 27th over watch 19 and one free. And then you may me empire. I will a Salibutwe school junction. Hey, Empire Ebeja. Empire Ebeja. 0532 902296. 0532 902296. 0532 902296. 0532 902296. Me wa shama so Mondays and Thursdays be me empire wa shama. And then so it's Monday way pacho mo wa shama ni pote mu be shia me. Me pacho and then you me empire wa Salibutwe school janse. Family number no 27th watch night empire bedwa. That abako na ready. Fato so no mo share. Chirukra. 18 no. On the Acosto 27th of this month. Family number no 0532902296. Oh, about the apple baba. Now this month the end of the year, ebeye butu ebeye fire kum. My number is 0532 902296. 0532 902296. And on the personal number no. Fana frame na bra ne mom paye. Ne yenhwe de erade beye. 0532 902296. And I am a personal number me use. And then you may show you by empire was Salibutwe school jansen. It will be 27th, last Friday of this month. Yeah, every last Friday at Salibutwe school jansen Medina. My number 96 in is saving. Nyami Shiramo, Nyami Onyamukesiye. And then you may was Salibutwe school jansen. Mondays and Thursdays, Aya Ashama Presby jansen. Nyami Shiramo Tie, Eradin Shirao.
kɔsoa na hwɛ TSTV ɔkyena no pa hwɛ TSTV Sunday hwɛ Monday me manso ahwɛ Awurade hyɛ mo nyinaa bye bye